तुमकां समेस्तांक हांव टियाना कोरोनान दिल्ले बरे जिनिये लिसांव ह्या विशया वयर थोडी उतरां उलोवंक आशेता। कोरोना महामारी पिड्या 2020 इसवींत चायना तावन उपजाली ते आमकां समेस्तांक कळीत आसा। सबार आमच्या मोगाची आनी कुटुंबाची ह्या पिडेक भली जालांत। हे पळयतना देवान आमकां ही पिडा कित्याक धाडला म्हणले सवाल आमच्या मोतींत येता। कोरोना पिडेन आमकां दूख आनी मरण हाडलां, पूण ताचे सांगाता जायती जिणये लिसांव आमकां दाखयला। विस्तारून सांगचे जाल्यार कोरोना आमची जिणी आज बदीक सगळे तात्कालिक म्हणले रुजू केला। ह्या मारेकार पिडेन ग्रेस्त आनी दुबळो हर एकल्याक बली केलांत। कोरोना पिडेन आमचे कुटुंब आमकां कितले महत्वाचे म्हणले दाखयला। सबार जाणां जून जुलय सुटये वेळार गांवांक वचनासतना सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड वताले, पण कोरोना येते तावन एक पावटी गांवांक वचून आवय बापेक पळोवचे म्हणले आशा आमकां हर एकल्याक आयला। कोरोना पिडेन आमचे घराचे काम आमी खुद करूंक शिकलां। पहिले घराचे मेड वा घर कामाचे दवरतले, थोड्या जाणांनी गरजेन तर थोड्या जाणांनी मर्जीन, पण कोरोना पिडाचे बियान आमी आमचे घराचे काम आमी खुद करूंक शिकलां। वैमुगाच्यानो ह्या मारेकार पिडेन आमकां जायती जिणये लिसांव दाखयला आनी आमची जिणी बदलिला। ही पिडा विगीच्यान नास जावं आमी देवाची काकुळट मागया। आखेर करच्या पयले प्रख्यात कोंकणी गावपी देवादीन विल्फीर बिंबस हांचो एक पदाचो उगडास येता। 4 दिसांचो संवसार कितलो उडटा, मौन करून त्या रचणारार फुंकल्यार पडटा, हांकारान आनी दरबारान हांगा कितें घडटा, देखतलो रचणार आसा वयर दोरी लांब सोडटा। समेस्तांक देव बरें करूं।